cantik. Yang pasti siapa? Mami Ae. Parah kali memang. Menjadi tulus. Yang pasti sisa Fajri 12 Victoria. One for the money, two for the show. Clap your hands if you got a microphone. One for the money, two for the show. Clap your hands if your money like phone. Clap your hands if your money like Lagi-lagi Onyok Jingga. Otaknya yo tinggi, gayanya balangi. Tapi sayang, inyo nak sesuai je bukti. Anak parenten mato. Yang pasti ya, Sukri Aye. Lagi-lagi tepuk kami Mister Ade. Welcome juga Mister K69. Lapia buruan.
Gas lagi. Yang pasti big show ya. Lagu ini Susarai Mr. K69 sendiri dan terasa hati kita sehaluan lagi yang posisi sound Mr. KRG Mr. K Mr. K69 Sikal yang isbe. Jangan apa kali nanti apa pula. panas dengan kita berat hatiku lepaskanmu tidak lagi mengulangi semua ini kalian kenangan kita mengusik jiwa dan hati dalam malam tidurku tak pernah mengenangkanmu coba pertahankan separuh jiwaku hilang ku terbang bersamamu secinta hitamku terbang kembali dengan kembali menguasai Malam ini sesal Mr. K69 yang posisi kali is back from DJ Web. Jangan apa kali nanti apa-apa pula. munculkan riang terakhir buatku oh Tuhan Ingat Wir, mau mobil monster diesel sekalipun gak bakal kekejar kalau bukan lu yang dia mau. Lagi-lagi sisal Padri 12. I make your speakers I make your speakers Lagi-lagi berkas lu Mr. K. I'm so special 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 lepaskanmu
Lagi-lagi Mr. G. I'm so special. I'm so special. I'm so special. I'm so special. Yang pasti lagu ini sisa Mr. G 69. Lagi-lagi sisa si kalian Isbe. Mr. G 69 di penjara nih boy. Kukira lagu, ternyata kisahku. Yang pasti ya, si kalian Isbe. Lagi-lagi tepur kami Mr. Adi. Woi dia, Jan Ongi jole dia. Talian dia udah mahal, pados skincare dia mari. Yang pasti susah, bintang SG, Bukit Tinggi.